niyo abanyamerika bakoresha iyo bashaka kuvuga kuri perezida wabo: umuyobozi, umurinzi. Bavuga ko kuri iyi si akazi konyine kizeza ukagiyemo ku izina rye abantu bagiye kujya barisoma mu bitabo by'amateka ni ukuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni akazi abantu bakora bamaze kurahirira kuzubaha itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bakubaka amahoro mu isi yigenga. Ntabwo ari amahoro bavuga kubaka gusa, ahubwo bavuga ko bazanubaka ubwigenge, ubwisanzure n'ubutabera. Iyi niyo nzira byanyuzemo, maze abagabo 45 basiga ibimenyetso by'uko banyuze muri uyu mwanya ukomeye wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka duhere kuri perezida wa mbere wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington. Yayoboye iki gihugu kuva mu mwaka w'1789 kugera mu 1797. Niwe mu perezida wenyine wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utaratuye mu icumbi rizwi cyane rigenerwa ba perezida muri iki gihugu ryitwa Maison Blanche, White House. Ibi birumvikana kubera ko iyi nzu yari itarubakwa, yuzuye mu mwaka w'1800. Perezida Washington rero yari atuye mu nzu bise Samuel Osgood House. Iyi nzu ntabwo yari Washington, ahubwo yari New York. Yasenywe mu 1856. George Washington ni nawe wagize Washington umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko uyu mujyi banawise Washington kubera uyu muperezida witwa Washington. Wanabaye umurwanyi ukomeye mu ntambara yo guharanira ubwigenge bw'iki gihugu. Hariho ibihuha byinshi bivuga kuri George Washington. Bavuga ko yari afite dentier cyangwa se amenyo yambaraga akozwe mu biti. Nibyo koko yari afite dentier cyangwa se amenyo yajyaga yambara, ariko ntabwo yari akozwe mu biti, ahubwo yari akozwe mu mahembe y'inzovu, ariko harimo nakozwe mu byuma, ndetse binavugwa ko harimo nandi akozwe mu yandi menyo y'abantu. George Washington yasimbuwe na John Adams. Uyu yabaye perezida kuva mu 1797 kugera mu 1881. Uyu niwe mu perezida wa mbere watuye muri Maison Blanche cyangwa se White House. Muri iki gihe nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zirimo ziratangira. Birumvikana hari ibibazo byinshi kandi bikomeye byo gukemura. Bari bakirimo gushyiraho amahame amwe namwe bakigenderaho n'uyu munsi, nko kwemeza uko bazajya bita perezida wabo. Hano habaye impaka nyinshi. Perezida John Adams yashakaga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bajya bamwita nyiricyubahiro, Sa Majesté, cyangwa bakamwita nyirubukuru, Son Altesse. Abandi bavuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kujya bamwita nyakubahwa, Son Excellence. Ariko byarangiye bahisemo kuzajya bamwita bwana perezida, Monsieur le Président. Kugeza n'uyu munsi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Mr. President. John Adams yasimbuwe na Thomas Jefferson. Uyu yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1881 kugera mu 1889. Yamenyekanye cyane ko kuba ari we wanditse inyandiko yo gutangaza ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ni nawe washinze kaminuza ya Virginia, imwe muri kaminuza zikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose muri rusange. Thomas Jefferson yapfuye ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1826 ku munsi w'ubwigenge. Uwo munsi hari huzuye imyaka 50 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibonye ubwigenge. Igitangaje muri iyi nkuru ni uko yasimbuye ku butegetsi John Adams nawe yapfuye kuri uwo munsi neza amasaha make nyuma y'urupfu rwa Thomas Jefferson ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi mu 1826. Thomas Jefferson yasimbuwe na James Madison. Uyu yabaye perezida kuva mu 1889 kugera mu 1817. Nushaka amakuru kuri James Madison, hari ikintu kimwe kizakomeza kugaruka. Niwe mu perezida mugufi kurusha abandi bose bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapimaga metero 1 na santimetero 63. James Madison yasimbuwe na James Monroe. Uyu yabaye perezida kuva mu 1817 kugera mu 1825. Uyu icyo yamenyekanyeho cyane nuko nawe yapfuye ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1831. Iyi tariki bageze aho bayitiye umwaka kubera ko abaperezida batatu muri batanu ba mbere bategetse Amerika bapfuye ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi ku munsi w'ubwigenge. James Monroe yasimbuwe na John Quincy Adams. Uyu yabaye perezida kuva mu 1825 kugera mu 1829. John Quincy Adams ni umuhungu wa John Adams. Aba nibo babanje ibyo kuba perezida ari umugabo n'umuhungu we. Umwe akaba perezida mu gihe cye, undi nawe akazaba perezida mu kindi gihe. Nyuma yaho habayeho abandi muraza kubibona. John Quincy Adams niwe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wambaye ipantaro ku munsi we wo kurahira. Abandi bamubanjirije bambaraga amakabutura.
ni nawe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafotowe. Uyu munsi hakaba hakiri ifoto ye igaragara neza kandi yafotowe icyo gihe. John Quincy Adams yabaye perezida w'inshuro ya mbere. Ni ukuvuga ko hari ibintu byinshi byamubayeho cyangwa se yakoze ari we ubikoze bwa mbere mu bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose. Niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utararwanye mu ntambara y'ubwigenge. Niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika washakanye n'umugore utaravukiye muri Amerika. Niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabyawe n'undi mu perezida wa Amerika. Niwe wabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wambaye ipantaro ku munsi yarahiriyeho. Kandi niwe perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafotoye ifoto n'ubu ikaba igihari. Ni nawe perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe maze amatora akagibwaho impaka kubera ko yabaye perezida kandi yagize amajwi ya kabiri aho kuba ya mbere. Mu gihe cy'amatora nta mukandida n'umwe wari warushije undi ngo abone amajwi ahagije yo kuba yaba perezida. Rero byahise biba ngombwa ko amatora yimurirwa mu nteko ishinga amategeko ngo abagize inteko ishinga amategeko ari bo bafata umwanzuro. Birangira abagize iyi nteko batoye John Quincy Adams nubwo atari bo abaturage bari batoye ku bwiganze. John Quincy Adams ni nawe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warahiriye ku kindi gitabo kitari Bibiliya. Mu gihe abandi bafata kuri Bibiliya mu gihe cyo kurahira, we yafashe ku gitabo cy'amategeko. Nubwo barahira bafashe kuri Bibiliya ariko ntabwo ari itegeko. Nk'urugero, Barack Obama arahira yarafashe kuri Bibiliya ya Martin Luther King ni Abraham Lincoln. Donald Trump we yarahiye afashe kuri Bibiliya ye yatunze kera akiri umwana. John Quincy Adams yasimbuwe na Andrew Jackson. Uyu yabaye perezida kuva mu 1829 kugera mu 1837. Niwe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika warokotse kwicwa apana inshuro imwe ahubwo inshuro ebyiri zikurikirana. Ubwa mbere uwamurashe yamutunze imbunda anamwegereye rwose arasa, ariko imbunda yamurashishije yari ifite ikibazo bityo isasu ntiryasohoka. Ahita yongera agerageza kurasa bwa kabiri nabwo isasu ntiryasohoka. Bari begeranye cyane ku buryo Andrew Jackson yahise amukubita inkoni yari afite. Bwari ubwa mbere umuperezida wa Amerika yari agiye kwicwa. Andrew Jackson yasimbuwe na Martin Van Buren. Uyu yabaye perezida kuva mu 1837 kugera mu 1841. Niwe mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari waravutse ari umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bose mbere ye bari baravutse mbere y'umwaka wa 1776 mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibaho. Bivuze ko abamubanjirije bose bavutse ari abaturage ba koloni z'Ubwongereza. Ababyeyi ba Martin Van Buren bari Abaholandi. Bivuze ko Icyongereza rutari rwo rurimi kavukire kuri we. Niwe mu perezida wa mbere wategetse Amerika Icyongereza atari ururimi rwe kavukire. Nawe yakize nk'abandi banyamahanga. Uyu yasimbuwe na William Henry Harrison. Uyu yategetse Amerika kuva mu 1841 kugera mu 1841. Nta n'umwaka n'umwe yabaye perezida. Niwe mu perezida wavuze imbwirwaruhame ndende kurusha abandi bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kurahira. Yavuze amasaha abiri yose. Iyi kandi yayivuze mu mvura ikomeye cyane. Akandi gahigo yaciye nuko ari we mu perezida wagize manda ngufi mu baperezida bose bategetse Amerika ukwezi kumwe. Yishwe n'umusonga akimara gutorwa. Hari abantu bavuga ko uyu musonga yawutewe na ya mvura yamucikiyeho mu gihe cy'amasaha abiri yose yavugaga imbwirwaruhame amaze kurahira. Yapfuye ku itariki ya 4 y'ukwa 4 mu 1841. William Henry Harrison yasimbuwe na John Taylor. Uyu yategetse kuva mu 1841 kugera mu 1845. Yarabaye perezida wa 10 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu we nta bintu byinshi byo kumuvugaho bihari. Yari perezida wa 10. Joe Biden ni perezida wa 46. Umwuzukuru wa John Taylor witwa Harrison Ruffin Taylor n'ubu aracyariho, afite imyaka 95 kandi ni umuhanga mu by'ubutabire, akaba n'umushoramari ufite kompanyi ikomeye cyane muri Amerika mu gutunganya amazi. John Taylor yavutse mu 1790. Bivuze ko umuryango we wamenye ikinyejana cya 18, icya 19, icya 20, none bageze mu kinyejana cya 21 bakira abantu bakomeye. John Taylor yasimbuwe na James Polk. Ababaye perezida wa 11. Uyu mu perezida yishwe na kolera. Yabaye perezida kuva mu 1845 kugera mu 1849, ari nabwo kolera yamuhitanye. Yapfuye nyuma y'amezi 3 avuye ku butegetsi. Bigendanye n'amabwiriza yari icyo gihe yo kurinda ikwirakwira ry'ibyorezo
ryashoboraga kunyura mu mirambo y'abapfuye. Uyu muperezida amaze gupfa yashyinguwe mu cyobo rusange cyari cyaracukuye mu irimbi rya Nashville. Gusa nyuma y'umwaka umubiri we bawimuriye mu isambu ye mu rwego rwo kumuha icyubahiro nk'umukuru w'igihugu. Mu 1893 umubiri we wongeye kwimurwa bwa gatatu ujya gushyingurwa kuri Capitol ya Tennessee. Nk'aho ibyo bitari bihagije, ubu ngubu ashobora kuzongera kwimurwa akajya gushyingurwa hafi y'inzu yakuriyemo muri Tennessee. Ni inzu yahinduwe inzu ndangamurage. Perezida wa 12 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Zachary Taylor. Yategetse kuva mu 1849 kugera mu 1850. Uyu ni umwe mu baperezida abantu benshi batari barumvise. Ni umugabo wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari yarigeze na rimwe atora mu buzima bwe mbere. Yatoye bwa mbere ubwo yitoraga mu 1849. Uyu mugabo yanamenye ko ari umukandida ku mwanya wa perezida hashize ibyumweru bibiri ishyaka rye rimuhisemo ngo azarihagararire. Ishyaka rye ryamuhisemo rimwoherereza ibaruwa ibimumenyesha, ariko kubera ko icyo gihe byasabaga kwishyura amafaranga kugira ngo ubone ibaruwa wandikiwe, Zakaria ntabwo yari yarishyuye, bituma ibaruwa imugeraho itinze, bityo amenya ko agiye kuba perezida hashize ibyumweru bibiri, abandi bose babizi ariko batabizi. Uyu yasimbuwe na Millard Fillmore. Uyu yabaye perezida kuva mu 1850 kugera mu 1853. Yanze impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro yari ahawe na kaminuza ya Oxford. Yavuze ko rwose adakwiye guhabwa iyo doktora, arayanga. Yasimbuwe na Franklin Pierce, wabaye perezida wa 14 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1853 kugera mu 1857. Uyu ni umwe mu baperezida bivugwa ko bibagiranye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko nta makuru atazwi bamuvugaho. Yasimbuwe na James Buchanan. Uyu yategetse kuva mu 1857 kugera mu 1861. Niwe mu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere, akaba ari nawe wenyine utarigeze ashaka umugore mu buzima bwe bwose. Yarinze apfa akiri ingaragu. Inzu yavukiyemo ubu yahinduwe hoteli, n'ubu irahari mu majyepfo ya Pennsylvania ahitwa Machersburg. Bayita James Buchanan Hotel. Nta nubwo ari hoteli y'igitangaza kubera ko icyumba cyayo gihenze cyishyurwa amadolari 170 ku ijoro rimwe. Buchanan yasimbuwe n'umuperezida ukomeye cyane, Abraham Lincoln. Uyu yategetse Amerika kuva mu 1861 kugera mu 1865. Perezida wa 16 akaba ari we perezida w'umurepublike wa mbere wategetse iki gihugu. Manda ye yabayemo intambara yonyine yashyamiranyije abanyamerika hagati yabo. Yashyamiranyije leta zishyize hamwe zitwa Union mu majyaruguru n'izishyize hamwe zitwa Confederate mu majyepfo. Ni intambara bise Guerre de Sécession. Iki ni kimwe mu bihe by'umwijima byabayeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko barwana hapfuye bari hagati y'ibihumbi 650 n'ibihumbi 850. Icyo bapfaga ni uko izi leta ziri mu majyepfo zashakaga ko ubucakara bw'abirabura bugumaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose, mu gihe mu majyaruguru zo zashakaga ko ubucakara bubaho. Lincoln yamenyekanye cyane ku gushyigikira cyane izi leta zo mu majyaruguru zashakaga ko ubucakara buvaho. Gusa bivuga ko we icyo yashakaga ari uko izi leta zo mu majyaruguru zigumaho ntizisenyuke. Ikibazo cy'abacakara we nta nubwo yakibazaga. Yavugaga ko ubucakara bwavaho cyangwa se butavaho, igikenewe ari uko izi leta zo mu majyaruguru zigumaho. Byarangiye aciye ubucakara ashyira mu bikorwa ivugururwa rya 13 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yapfuye nyuma y'iminsi mike iyi ntambara irangiye. Yapfuye ari muri sale ikinirwamo ikinamico ahitwa Peterson House muri Washington. Yarashwe na John Wilkes Booth. Uyu ni umugabo wari ushyigikiye leta zo mu majyepfo zashaka kugumishaho ubucakara. Uyu munsi iyi Theatre Lincoln yiciwemo iracyahari, ndetse igice kimwe cyayo cyagizwe inzu ndangamurage irimo bimwe mu bikoresho byari mu bwo Lincoln yayicirwagamo. Imbunda yamurashe nayo iracyari muri iyo nzu. Twigeze kuvuga ko James Madison ari we perezida mugufi wategetse Amerika. Abraham Lincoln niwe mu perezida muremure wategetse Amerika kubera ko yapimaga metero 1 na santimetero 93. Uvuze urupfu rwa perezida abavuze ukuzamuka mu ntera kwa vice perezida. Lincoln akimara kwicwa yahise asimburwa na Andrew Johnson. Uyu yategetse kuva mu 1865 kugera mu 1869. Andrew Johnson ni byiza kutamwiteranya na Andrew Jackson. Andrew Johnson yabaye perezida wa 17 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mbere yo kwinjira muri politike yari umudozi w'imyenda, uyu nguyu ukoresha icyarahani. Yasimbuwe na Ulysses Grant.
perezida wa 18 wategetse kuva mu 1869 kugera mu 1877. Uyu ushatse wamwita umushoferi mu baperezida bose bategetse Amerika. Bivugwa ko yafunzwe inshuro 3 zose azira gutwara indogobe, akiruka akarenza umuvuduko wemewe. Imwe muri izi nshuro 3 yafashwe ari perezida. Iyi nshuro ariko yo ntabwo yafunzwe kuko yari perezida nyine. Rutherford Hayes niwe wamusimbuye. Yategetse Amerika kuva mu 1877 kugera mu 1881. Uyu yabaye perezida nyuma y'amatora yajemo impaka nyinshi kuruta andi yose yabaye muri iki gihugu. Mu birebana n'imvururu mu matora ayashyizeho Rutherford agereranywa n'ayakuyeho Donald Trump mu 2020. Mu matora Rutherford w'umurepublika yarahanganye na Samuel Johnson Tilden w'umudemokrate. Abakandida bombi bemeje ko batsinze amatora muri leta zimwe na zimwe. Ikibazo cyaje kuba muri leta ya Caroline y'Amajyepfo, aho abatoye bari barenze umubare w'abaturage. Abantu batoye bari 101%. Mu gukemura ikibazo hashyizweho komisiyo yihariye ishinzwe gushaka umuti. Iyi komisiyo yasubiyemo kubara amajwi birangira Rutherford ari we wegukanye intsinzi. Uyu niwe mu perezida washyize telefoni ya mbere muri Maison Blanche. Nureba amafoto y'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bicaye mu biro byabo muri Bureau Oval, ameza bakoreraho bayita Resolute Desk. Ariya meza ni impano umwamikazi w'Ubwongereza Victoria yahaye perezida Rutherford Hayes. Abaperezida bose bakurikiyeho kugera kuri Joe Biden niyo meza bakoreraho. Aya meza Abongereza bayakoze mu mbaho zavuye ku bwato bwitwaga HMS Resolute. Mu bwato Abongereza bazengurukanye isi yose bavumbura ibice bitandukanye. Niyo mpamvu n'aya meza bayise Resolute Desk. Uyu yasimbuwe na James Garfield. Uyu yabaye perezida kuva mu 1881 kugera mu 1881. Nta mwaka n'umwe yategetse. Ni perezida wa 20 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niwe mu perezida wa mbere ukoresha imoso wamenyekanye wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibihuha byavugaga ko yashoboraga kwandika Ikilatini akoresheje ukuboko kumwe n'Ikigereki akoresheje ukundi kuboko kandi akabikorera icyarimwe. Akaba yakwandika impapuro 2 mu ndimi zitandukanye kandi akabikorera icyarimwe. Lobos. Gusa Garfield yaje kwicwa maze vice perezida we Chester Arthur abari umusimbura. No kuva mu 1881 kugera mu 1885. Icyo gihe Chester yari amaze umwaka n'igice apfushije umugore. Ahangaha babuze uko babigenza ngo babone First Lady. Kubw'amahirwe Chester yari afite mushiki we Mary Arthur McElroy. Uyu niwe wahise afata umwanya wa First Lady. Muri Maison Blanche niwe wakoraga inshingano zose zagakozwe na madame wa perezida. Umuperezida wamusimbuye we yakoreye ubukwe muri Maison Blanche ni Grover Cleveland. Ni perezida wa 22 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yabaye perezida kuva mu 1885 kugera mu 1889. Ku myaka 49 Grover Cleveland yashyingiranywe na Frances Felson wari ufite imyaka 21. Nyuma ya perezida wa gatandatu John Quincy Adams wari umuhungu wa perezida wa kabiri John Adams, noneho perezida wa 23 Benjamin Franklin yari umwuzukuru wa perezida wa 9 William Henry Harrison. Kuva mu 1889 mu 1893. Niba hari ikintu cyo kumenya ku butegetsi bwe nuko ari we mu perezida washyize amashanyarazi muri Maison Blanche cyangwa se White House. Amashanyarazi akijya muri iyi nzu perezida yayibayemo afite ubwoba bwo kuzakubitwa nayo. Nta kintu na kimwe kirebana n'amashanyarazi yakoragaho, ku buryo abakozi be nibo bazaga kumucanira amatara bakaza no kugaruka kuyazimya. Yasimbuwe na Grover Cleveland. Iri zina muraryibuka, turivuzeho mu kanya. Ni wa wundi wakoreye ubukwe muri Maison Blanche. Yabaye perezida wa 22, ategeka manda imwe, agaruka ku yindi manda nka perezida wa 24. Uyu niwe wa mbere wakoze ibintu nk'ibyo Donald Trump akoze muri uyu mwaka, byo kuva ku butegetsi ukazabugarukaho. We na Donald Trump nibo bonyine bakoze ibi. Ni nabo batumye abaperezida bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba 47, nyamara abantu bagiye kuri ubwo butegetsi ari 45 kubera ko bombi baragiye baragaruka. Mbere yo kuba perezida wa 25 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, William McKinley yarwanye muri ya ntambara yashyamiranyije abanyamerika ya Guerre de Sécession. Yarazwi ko ari we wagemuriraga abasirikari ibiryo ku rugamba, by'umwihariko yabashyiraga ikawa. Yategetse Amerika kuva mu 1897 kugera mu 1901. Iki gihugu cyinjiye mu kinyejana cya 20 ari we perezida.
kubera ko ku rugamba yagemuriraga abasirikare bagenzi be ikawa, bari baramuhimbye Coffee Bill. Mu iri zina hari ikawa barihaye ushobora kugura ukayinywa mu nzu ndangamurage yamwitiriwe. Muri iyo ntambara umuyobozi we mu gisirikari yari Rutherford Hayes, nawe wabaye perezida wa 19. Uyu 1901 kugera mu 1909 yasimbuwe na Theodore Roosevelt. Mu 1865 ubwo yari akiri umwana, Theodore Roosevelt yakurikiranye imihango yo gushyingura Abraham Lincoln. Hari ifoto yasohotse mu 1950 igaragaza imihango yo gushyingura Lincoln. Berekana Roosevelt akiri akana gato kicaye ahantu mu idirishya ry'inzu gakurikirana iyo mihango. Niwe mu perezida wa Amerika wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, hari mu 1906. Theodore Roosevelt yasimbuwe na William Taft. Yororeye inka imwe muri Maison Blanche, yarayise Pauline Wayne. Iyi nka yari umwe mu bagize umuryango wa perezida, yabyaye akanyana bakita Big Bill. William Taft niwe wasenye ibiraro by'indogobe byari ku nzu ya perezida White House, abisimbuza igaraje riparikwamo imodoka za perezida. Hari ibintu byinshi byo kuvuga ku modoka za perezida. Usibye imodoka, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba anafite indege zirenze imwe, kajugujugu, ubwato, afite na gari ya moshi, ni vagon imwe ya gari ya moshi. Imbere muri iyo gari ya moshi harimo ibintu byose byakenerwa na perezida, ku buryo harimo na podium na pupitre cyangwa kariya kantu perezida ahagarara inyuma akavuga ijambo. Ashobora kuvugira ijambo muri gari ya moshi itumenya aho aherereye. Hagati y'ukwezi kwa 12 mu 1934 n'ukwezi kwa mbere 1935, ni ukuvuga mu gihe cy'ukwezi kumwe, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayeho inoti y'amadolari 100,000. Gusa nta muturage n'umwe wigeze atunga iyi noti, ahubwo bayikoze kugira ngo borohereze amabanki kohererezanya amafaranga bitabaye ngombwa ko batwara ibikapu byuzuye inoti. Impamvu ndi kubabwira iby'iyi noti y'amadolari 100,000 nuko yari iriho ifoto ya perezida Woodrow Wilson. Uyu yabaye perezida wa 28 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1913 kugera mu 1920. Yasimbuwe na perezida Warren Harding, perezida kuva mu 1921 kugera mu 1923. Imyaka ibiri nyine. Nyuma gato y'ubutegetsi bwe habaye ibara rikomeye cyane. Ku butegetsi bwa Warren Harding hari ubutaka bwari bwaragenewe abasirikare b'aba Marines buza kwigarurirwa na Albert Fall, wari minisitiri w'umutekano. Mu ibanga rikomeye, uyu mu minisitiri yahise akodesha ubwo butaka n'abacukuzi ba petrol kubera ko yaramenye ko ahantu hari petrol. Ubu butaka uyu mutegetsi yaburiyemo ruswa y'ibihumbi 400 by'amadolari. Ibi bintu bikimenyekana byabaye ibara rikomeye cyane, guverinoma itakarizwa icyizere ndetse na Perezida Harding Warren ubwe. Kandi ubwo wumva ibi byabaye Harding yaramaze gupfa, nta nubwo bizi neza niba yarazi ko iyi ruswa yatanzwe. Irindi bara ryabaye kuri Perezida Warren Harding ryo ntaho rihuriye na politike. Uyu mu perezida yari afite inshoreke yitwa Kerry Fulton Phillips. Uyu nguyu yari maneko ariko akaba mwiza kubi. We na Perezida Harding bandikiranye amabaruwa menshi cyane y'urukundo yaje gushyirwa hanze ejo bundi mu 2014. Ni nabwo byamenyekanye ko bakundaga kwitana amazina y'amakode kugira ngo birinde gutahurwa. Nk'urugero, Harding yitaga uyu mugore Jerry. Perezida wa 30 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Calvin Coolidge. Yabaye perezida kuva mu 1923 kugera mu 1929. Uyu yari yoroye inyamaswa nyinshi. Yari afite intare ebyiri, afite imvubu, afite ikirura, akagira n'akabeba gato yagendanaga yari yarise Rebecca. Coolidge yakundaga inyamaswa ku buryo yababazwaga cyane n'uko umurimo we wo kuba perezida watumaga atigendera ku ndogobe kubera impamvu z'umutekano. Yasimbuwe na Herbert Hoover kuva mu 1929 kugera mu 1933. Uyu ntabwo yaje gutyo gusa ngo ahita aba perezida. Ya politiki yari abizi cyane kubera ko yari yarabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi muri guverinoma ya Harding n'iya Coolidge. Mbere yo kuba perezida wa 31 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu 1927 yakoreweho igerageza rya televiziyo rya mbere ryo kuba umuntu agaragara kuri televiziyo kandi atari muri studio ya televiziyo, ari kure cyane rwose. Ubwo yari perezida, inzu iturwamo n'abaperezida ba Amerika, Maison Blanche, yafashwe n'inkongi ikomeye y'umuriro. Hari mu ijoro rya Noheli yo mu 1929.
hari mu birori byari byateguriwe abana ubwo inkongi y'umuriro yaheraga ku gice cy'inyuma cy'iyi nzu ikangiza byinshi ikaza kuzimywa n'abantu 130. Ariko kubera ko yafashe igice cy'inyuma kandi iyi nzu akaba nini cyane, ibirori by'abo bana byarakomeje ntibamenya ko inzu barimo yahiye. Uyu yasimbuwe na Franklin Roosevelt. Uyu yagiye ku butegetsi mu 1933 avuga ko 1945 niwe muperezida wategetse imyaka myinshi, yayoboye manda enye zose. Franklin Delano Roosevelt afitanye isano na Theodore Roosevelt, ariko birasaba gusubira inyuma cyane mu masano. Umukurambere bahuriye n'uwo mu kinyejana cya 17. Ntabwo byoroshye kubyumva mu bice bapfana. Ise wase wa Franklin Delano Roosevelt na se wase wa Theodore Roosevelt ni umuntu umwe. Bwo kurushaho gukomeza umuryango kandi murumuna wa Theodore Roosevelt witwa Elliot Roosevelt. Uyu Eleanor niwe washakanye na Franklin Roosevelt. Franklin bivuga ko yararwaye imbasa kubera ko yanagendaga mu kagare. Yategetse Amerika muri manda ze ebyiri, ariko abanyamerika bamusaba gukomeza agategeka niyo birangira banamutoye kuri manda ya 4. Gusa yapfuye nyuma y'amezi 3 atangiye manda ya 4. Yategetse iki gihugu mu ntambara ya kabiri y'isi. Uyu munsi ntabwo byakunda gutegeka manda zirenze 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko kuva mu 1951 ivugururwa rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida uwo ari we wese kuyobora manda zirenze 2 zigizwe n'imyaka 4. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibintu bisanzwe kugira amazina 3. Iryo hagati ryita middle name. Ibi ahanini biba bigamije gutandukanya abantu ngo ntibitiranwe amazina yombi. Uko niko perezida wasimbuye Franklin Roosevelt yitwaga Harry Truman. Yayoboye iki gihugu kuva mu 1945 kugera mu 1953. Harry S. Truman. Iyi S irimo hagati nta kintu ivuze. Yagamije guha icyubahiro ba sekube babiri. Ubyara se Anderson Ship Truman n'ubyara na Solomon Young. Ship na Solomon byatumye Harry Truman inyuguti ya S cyangwa S hagati y'amazina ye. Mu kanya twigeze kuvuga inkongi. Ku butegetsi bwa Truman, Maison Blanche yarahiye igisenge cyose kivaho baragisimbuza. Truman yasimbuwe na Dwight Eisenhower wabaye perezida kuva mu 1953 kugera mu 1961. Niwe perezida wa Amerika wa mbere ukoresheje ikiganiro n'abanyamakuru gitambuka kuri televiziyo ako kanya kirimo kiba. Hari mu 1950. Ahantu abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze kujya kuruhukira hari inzu ya leta iri kure y'umujyi hitwa Camp David, ni muri Maryland. Iyi ni inzu iri ku butaka bupima hegitari 50 kandi ni rwagati mu ishyamba. Ni inzu ya leta kuruhukira. Mu myaka y'1940 iyi nzu Franklin yari yarayise Shangri-La, kwari kuyisanisha n'inzu zigezweho zo muri Himalaya. Mu 1953 perezida Eisenhower niwe wise inzu Camp David mu rwego rwo guha icyubahiro n'umwuzukuru we nawe witwaga Eisenhower. Yasimbuwe na John F. Kennedy. Ni kuva mu 1961 kugera mu 1990. Kennedy yari afite abavandimwe 3 b'abahungu, bashiki be 5. Umwe muri abo bashiki be, Rosemary Kennedy, urwaye bwo mu mutwe. Ise wa Kennedy yatekereje ko umushiki wabo yabira abasaza be John na Robert Kennedy mu kuzamuka muri politike. Mu 1944 uyu mukobwa yarabazwe kugira ngo avurwe ingaruka zikomeye akaza ubushobozi bwo kuvuga. Aya makuru yatangajwe mu 1987 hashize imyaka 46 bibaye. Hari amakuru menshi yo kuvuga kuri Kennedy nko kuba yarapfuye yarashwe, ariko kimwe mu by'ingenzi ni uko isanduku ya Kennedy uyu munsi iri ahantu ku ndiba y'inyanja. Ubwo yitwaga arashwe 1963 akicirwa i Dallas, byabaye ngombwa ko bashaka isanduku yo gucyura umubiri we. Isanduku barayibonye bayimujyanamo i Washington. Bamugejejeyo bamukorera indi sanduku nziza ikwiye umukuru w'igihugu. Ya indi bamuzanyemo bamukura Dallas, banze guhinduka ikintu abantu bose bahururira bashaka kuyireba, ikazanava higurishwa mu cyamunara.